taking brutal and harsh kinds of actions to Ugandans. Nangu yes. Yes, kandi nangu kusinga kuntangaza bareba ngujana no ruuma kabanaga umwanya idamenda dawe nagamu they were all northern people bona bari abantu abakuya bishane koreka umushijogo I know about president obirogo idamenda konka nicyo busasi kurigayo umuntu akitwara konka enkora birunje bizumuru umushijogo obirogo hatuntu yijuka janani tutwijuka owabira president president arikwijukwa kandi ikindi ntabwo ndumureba ngo umuntu wabiye first matter ni wabire nibabita first matter nimbasa kucheta nkabana bikirwe na wafiriye dini mu Uganda no yabandize kubasa kuba nayitwa umwaka gwa 19 nishanju na mushanju ahuri na mukaga yo kwezi kwa kabiri no akadi umuntu wo murokore nongani jamba gatandiko burokore ari ya hamyaka 10 na mukaga ngo yarokoka umwaka gwa 19 nkaga na umwaka gwa 19 atano na mukaga ekikoreka ngo yasitokira gogo kufa bakafera myaka 5 nicoreka ngo umuntu ogu akaya manyere edini yes konka kandi iki kintu nabwo ngiye cyatwereka nk'abanya Uganda kugira ngo ubundi umuntu wano ukora ibintu ugume yijuke nyensi yabone because we never know what tomorrow holds for us turi kumanya nyensi yitume etwinire cyo misho kandi ngo tutari kumanya ngo ikintu cyabaho hato kucyabaho n'ubundi turi kumanya kija nyensi kuko wagambire kugira ngo ubwa hati turi kwijuka wabira president konka tezisha hano twijukoha mutwijuka Archbishop Jarani Ruum kwanza na story ya Jarani Ruum arukuza kwitwa nore kangu bakabaza kumteka tekaho kuba yabiri aine imbundo mujuze bija bamutahira bashangatazini bija president wobirogo Idamini Dada yamwitari kumubuza ibintu nkebe ari kutekateka na nabo ababene benda kutega nsihanga bitu yamugira ngo my hands are clean, they don't carry blood, so akicheza kufanko mnya Uganda ya frankamata namazima omushijo gwa kandi umuntu wedine abo bakarukuka ahamyaka mito yakora imirimo itari yemwe nemwe omukwereza rahanga akakora hunka dikoni okumuruguru yagayo gisha yaturana nka bishop omwako gwa 19 bwanyuma gisha yaturana nka archbishop wa kabiri omu Uganda aba Uganda Rwanda Burundi hamwe na Zaire omushijo akakora ibirungi nambwenu kabarutoreje abasiramu omwaka ogu ekireki kyajagurizwa omu district ya Kitugu kandi cyayitabwaho abebembezi batari bamwe na bamwe nka Owekitiinsa Yoweri Kaguta Museveni ba minister abebembezi b'amadini MPs hamwe n'abandi bebembezi mu ihanga Owekitiinsa Yoweri Kaguta Museveni omukugambaho aha mukoro ogu yasima abanyadini okurigayo bakakwatanisiza hamwe kujumirira omuze gw'ebisiyaga. I want to congratulate the Ugandan believers for rejecting homosexuality. These Europeans are really some issue with these Europeans. They don't listen. But it's good that you said please. We have been telling them please. This problem of homosexuality is not something that you should normalize and celebrate. Museveni yayongera yagira ngo izoberi nurumwijutya abantu batari bamwe na bamwe abafire umbwire bomini umuringo nugugumwe. Idamini must be somewhere, and those who are killing people, you know what the Bible says. There is this bad place and the other good place. I don't know whether the two sides can communicate or you can see what's happening on the other side. I don't know what Idi Amin is saying or thinking or doing now. Because whatever he did, he failed. And he's remembered negatively. Janan Room died, yes, but he's remembered positively. Archbishop w'ekanisa ya Uganda, Stephen Kazimba Mugaru, yagira ngo Ruum akaine ebichoncho by'umutano omwoyo hamwe no munkurakurana. Like Janani Ruum Machara Janani Ruum was bold
We want to call ours also to be bold and fight all the vices that will kill our nation. Yayongera yashaba abebembezi okwatanisiza hamwe kureba ngo barwanisa umuzego w'ebisiyaga okutahirira ensi yona kandi yashaba President Museveni okutaho umutuma akagarika omwitekeri yabire yarabzeho eryokujumirira umuzogo. Which was signed, it is against homosexuality, it should be revisited and be signed again. But as a church, we are ready to offer some pastoral counseling to people who are going astray so that we straighten them. Parental responsibility. If parents are raising children and not instilling in them these values, then the children go up to whom it may concern. They start with stealing a pencil in the school or stealing a rubber or a ruler. Today, we are talking about lots of billions of shillings corruption. So if we instill the values in our children, if the parents embrace that responsibility and preach the talk right from home, then we are going to have citizens in future who are responsible, who will uphold these values and who will help contribute positively. Janan Ruum akazarwa 1922 district ya Kitugumu yashomera mashomero gatari gamwe na gamwe 1950 yahereza kanisa ya St Philip's omuruguru 1953 akatoranwa nka deacon 1954 yatoranwa nkomwebembezi 1954 yatoranwa nkomwebembezi akihereza ombishweka by'amatemba ga Uganda hamwe na Mbare mpaka 1959 obyatoranwa nka bishop wa diocese eyo mu matemba erukushangwa mu ruguru bwa nyuma y'emyaka 5 akatoranwa nka archbishop w'ekanisa ya Uganda, Rwanda, Burundi hamwe na Zaire. Ogu akaba archbishop wa kabiri omwanya ogu. Radguza ekiro kya Archbishop Janan Ruum owadigiro magaragense ekirikumu Rwenda Mshanje na Mshanje omushinja oguntu gumani tumwijika okujaguza oku kubeire omu district ekirungi yazariwe ya Kitugumu kandi kubeire kuri ahansi y'omutwe ogubenu kugira ngu United for Service and Growth nigira ngo kutaho omutwe ogu no kugira ngu omushinja ogu akana akorera abantu n'entungu kakwenda okukwatanisa arukwenda bumwe ako wali nk'ibyo bamwitira mazima noreba ngo omuntu ogu akaba nagiza okufera edini. He was trying to relate the situation that was there na nerya by'ombigo arukwenda kugira ngo kiriya kiriho areta abantu bagira bumwe areta abantu bagira cyo kwetanga humanity ninga bagira okutegereza na hagati yabo. Yes obyaba kushaka ngo akata kushorora ngo bunargihangeri obulinganza kujya hataje umuntu washorora mutahiwe kandi ubona nobasa kufuna equal rights. Yes twaza kujabuzoku bingi bigambirwe abagambi bingi bakagamba kuko hari ikintu cyagambirwe munonga nk'ebisiyaga bino entaha y'itangire mu ihanga tihanga rinonga umunsi buri hamwe hona n'ebisiyaga amahanga gamwe gabikirize amakanisa garyo gagira ngo gabikirize ngo areke kushorora abantu aho kugira ngo n'ebisiyaga n'ingashi eshongeji ino kweri unegenda munonga eshongeji noreba ko noreba omukanisa y'abangirikani ninge bakristayo eki okurugwe ekatandika ebembirwe ihangere kumanyanka England ningashi y'abazungu aho uruvungu rukomoka twena yes the Church of England ne yizire ebembire ekanisa ya Church of Uganda narishi edine y'abangirikani aba Protestants abo tukugira ngo ninka bahakanisa niko twasa kucyeta tutyo konke cyo kugira ngo harefu mwe wanyankore kugira ngo nubu haruka kakutakurwa ningashibe batiringana na mutwe konka hati hari ikintu cyo kureba ngo kandi bayenda kutekamo ubundi cyayenda kwabya no muntu mukuru yes konka yenda kwabya nuturebe bwa hati abantu ba England bakuru b'amakanisa ga England ubwa hati bariyo bagira ngo ebitinga base kwa nibyikirizwa umushija abase kuba nazo mu kanisa bishop ningashi umuntu wena abase kuba namugita buryo rukwataho ningashi yazi mu mbuga z'amateka nko kutkorera abantu bazo wa DC umuntu abase kuba nakora ki namugita konke kintechi ni wono basa kukireba ko munya Uganda ningashi ko umuntu wena orunoreba SkyTV eshaheji ninyenda kubuza iyo ko kubora inkiwe ninyenda yibuze kibuze cyo mutuma ubase kuba no yibuza aha bwenshi no tekateka ngo abantu aba nubwo umuntu yakwa nakukira konka kuretire kintu cyo kwasa kwabisa tor kwasa kucyeho bitu nkongera craft nize nindeba abantu bagira ngo
hari amachasha gabe nga wedding no mama wedding bajirango I now announce you as husband and wife. But in this case omukazi yana ashuro omukazi mutahiwe as wife and wife. Yes. Ondijo ajirango I announce you as husband and husband. Hona ko kubano bireba ngune bikora sense really and husband hata ile ndio sinyonjo mushije abamukazi n'abatarubo kariwe n'aba transgender abantu baryaho oridana ngo kundiya oryomishi yes oyihindura state ohinduko bomuje niba rojo ogira wigikaga kureba ko umuzeyi wa renanda banyuma y'umwana w'umuje no washumisi kurga yakajwarishotse akadiro kwiyagira amabere akaterera cyo kwiyabayemerera batakashigamba ko takosa kumango akari umushije konka ekirungi ihangari tukayigana abendezi bitu bakachiko aka interreligious council ningashi akabaruko kadireyo akakubita madino mwigana kadireyo kajumira ebikorwe kazimba archbishop wa Uganda Kazimba Mugaru na wakeja ya kigambo banyuma ya church ya England ningashi church mkuru kurgaye kagira ngo babikirize abatoretse aha cyakaciko kagambire yagala okutwala omukisa guno okubala musako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukunganye wano lwaleero ng'abakulembeze ab'enzikiriza ezimanyiddwa mu Uganda okuleeta eddoboozi lyawamu ku nsonga etuyingiridde nga yeeyongera mu maaso, ensonga y'ebisiyaga n'abo abeekyusakyusa mu mbeera z'obuntu okuva ku ekyo Katonda kye yatonda era kyatwagaliza. Njagala okwogera nti nga banaddiini tuvuddeyo okuvumirira era okwogera nti tetukkiriziganya na nkola eno era okutegeeza eggwanga nti tuvuddeyo okusobola okulwanyisa ensonga ene y'ebisiyaga. Aba bashobora kuba kwija kuteekaho emyanya etari emwe n'emwe okwenda kugira ngo abaana aba abakubasa kuba obundi bayejumbire omu bikorwa ebi ninga obundi batuntuzibwe entakima ziri zirikukora ebikorwa ebi ebyebitingwa okugira ngo obundi bakabasa kuba nibabuganiramu kandi babegesa okureka omuzoogo. Kyetugezaako kwe kuteekawo omukutu abantu bano abasobeddwa abamu bawambibwa buwambibwa tebamanya beesanga bwesanze kati ne bamanya nti kino kibi si kyekyali kigendera kyabwe baddukira wabo. Obwire bwingi abebembezi b'amadiini ay'obutegeki kandi hamwe nangu n'abantu ba bulijo bakizere kurugayo kandi babereka okukwatwaho abwokureba ngo omuzigo kuri ebitingwa guriyo nigusheshera omu ihanga Uganda. Erizooba abebembezi b'amadiini agari kushuganisibwa ekigombe kya Interreligious Council barigayo bateera omuranga okubaasa kuba nibajumirwa ekikorwa eki. Kwekoola eggwanga lino abakulembeze baffe ab'ebyobufuzi batwegatteko mu kulwanyisa ensonga eno. Mbita abasomesa n'abakulembeze ab'ebitongole ebitali bimu okuvaayo tusobole okufulumya eddoboozi lyawamu tulwanire wamu okusobola okuwangula n'okugyawo ensonga eno embi eyingiridde si nsonga ndala yonna naye ensonga enkulu ey'amaka n'embeera z'amaka z'obufumbo. Okurugirira omulisa w'ekkanisa y'abiikiriza Dr. Joseph Silwada nagira ngu abantu abari kujanjaaza omuzigo gw'ebitingwa nibafayo omunongo okureebeka ngu bagwegyesa abantu abatiine kasente ahabw'okugira ngu nikyo kibarikwebembeza baba nibagujanjaaza. Ate ne bali ababavugira sente tezibeeko byanti. Sheikh Ramadan Mubaje yakozesa omugisha ogu okushaba abazaire okwegendesereza munonga akuba omuzoogu gutahirira ebitongole byingi bya gavumenti ebirimu nango n'amashomero. Abatalina kye bamanyi ng'abaana baffe mu masomero nabeera nga nabo bayita mu basomesa okubeera nti boonoona abaana abo. Abantu bagira ngu akaniko kiira ku gavumenti ya Uganda eine kukozesa okubaasa kureeba ngu neteekaho ebiragiro ebiri kukwatira kimwe aha muzoogu ogw'ebitingwa hamwe nangu n'okucondooza aha mitimbagano ya za kanyabwenge ahabw'okugira ngu obutambo obu obarikukora abaana bakora ebikorwa ebi nibabujanjaaza barikukoresa za kanyabwenge. Twakitegeddeko nti waliwo ebitabo n'entambi zividiyo n'ebirala ebiri ku mitimbagano ebisomesa obuserugulo. Ekyennaku abasomesa n'abazadde tebalina kyakukolera mikutu gino mpozi nga gavumenti yaffe eneekoppa amawanga gali agalumirwa abantu baabwe ne babiziyiza ku mitimbagano mu bukugu obwa tekinologiya.
Umureberezi w'ekanisa ya Uganda the Most Reverend Stephen Samuel Kazimba Mugaru yashoborera kuba kuteka emyanya etali emwe n'emwe okureba ngo abantu aba batunjira okutuntuzibwa ahubwo mu kiwogo babasa kuba nibirukizibwamu kandi babasa kutambirwa kakati waguddwa enzikiriza yaffe zonna nti waliwo omukutu osobola okugenda ku ekereziya oba ku kanisa oba n'obuuza luganda nebakulabirira ekyo ne kiri eriffe gye tuli okulaba nga tuteekateeka abantu kuba mwe bali counseling units zaffe okulaba nti abantu bamudaabagibwa. Ekyokubiri abantu abandirowoozezza nti bano bannaddiini bali mu kuvumirira buvumirizi era bakyawa bana tebabaagala ddala tubaagala ensonga lwaki bateekeddwawo engeri y'okubayamba. So ebyo ni bimwe omubintu ebitugenzera ntureba omu wiiki ehwire narishiye sabiiti ehingwire ebyizire kuba nibikwata kandi aha mbeera y'ebitingwa etahirire Uganda kandi hamwe nangu n'ensi yoona konka ogwe yaba ari omureberezi w'ekanisa ya Uganda Archbishop Stanley Kazimba Mugaru yaba natugambira ebintu byingi ebikwatire n'ebyo konka kandi kutukugenda kimwe mu misho niturebera kimwe ngu Deputy Speaker w'ishengyero rya Uganda Thomas Tayebwa nawe yine byazire kuba nagamba aha bintu bikwatire n'ebi ebintu ebi twabantu rero mu story y'amara kurugaho barakutugambira ngo umunya Uganda natwarwa sente tuko twareba natwarwa sente kandi tubira boro munonga inkamu ya baturo sono shago umunya Uganda yaje na munonge minyete mito nibenda sente za ibyo bizo kwa kigambira agizira tukoza kwikiriza ebintu byona shisho buhangwa bwitu ninge bitari byo buhangwa bwitu ndavuza kubikiriza mu parliament yakwebembera kaba bitereza. Not here. Mr. Chairman, our concern as the Uganda is on the process which is always followed before making all these commitments. For example, on human rights, because some of us, we do want our societies to be considered when you're defining some of these aspects. For example, in Uganda, issues of LGBT and homosexuality, I can tell you, and abortion are issues that can never be accepted, and we shall not pass laws which we shall be around them. If people do want to be homosexuals or what, we don't have a problem. Let them go and have their life. But promotion of that in our country can never be accepted. And then when I heard someone saying that these are human rights which you must be respected, they are universal, I just want to assure you they can never. So what does it help for you to sign an agreement which we can never domesticate? If you went and talked to our ambassador, our minister, and you made resolutions, I'm the Deputy Speaker of Parliament. I can assure you the Parliament I lead will never pass laws that are going to be against our values. And I received one of the packs from Renew Europe, and they had written on values not for sale. African values can never be exchanged for European funding. That one can never. So I request that we define human rights so that we know the boundaries. Human rights, we don't involve issues of LGBT, we don't involve issues of abortion, because that is on the core of the African culture and society. I thank you. Bitu hariyo n'omushaho w'ebyamagara ayongira katugambira ngo hariho obusasi narishendwara ezitukutunga omukora ebintu nk'ebi. For example nk'abashiija noshanga komaye etakwata gye by'omunda harimu na viruses ezibakufuna endwara z'obushambani ezibakufuna omumiringo egyo. Ekyo bano kigambo Olivia tulya kugira ngo ubundi tucunga ihanga rya Uganda n'ingensi yona wagamba ko mahino umuntu utarakukinge mbwenu kwa kugenda yaza ngo kushesha bivuze ikigambo cyangwa cyo kujya kuzisa kandi kugenda yaza ngo kushesha no shanga ngo tari kubaso bundi kwe controllinga basa kushanga ngo unko bibugende basa kumuragarira ko muhanda bakugeza gukora ki yes Techo kana mama tubingi amwe ko kubuza umuzo wawe cyuyo ngweyonje abamwe bateka maybe nazenda ka yamarunije mutani wanje ibasa kwirinda sirimu ingashini basa utatwara ingashini basa kwirinda zendwara konka umushaka tushoboreye yatugambira zindwara ezo kubasa kutunga koreshko rich
Yes, omuntu wali na mwenye chintu kuteeka obundi niteekateeka ngu arebe ebyo bingi nje okushoma nuko akamagezi ninga internet noreba ngu hariho endwara y'okwegana munonga abantu abakakola giyo omuco nazo mbite ebyokushanga naye kozesa ninga ekyo omuntu arikwasa kweta masturbation. Yes, masturbation okweshambanisa wowe nkankawe so noshanga yatandika kwebwayibwa so attention yena yari nkankumukirasa inkumwana cyo kushoma noshanga nayebwayibwa reka batutwereke shwarte ninga lesbianism ebisiyaga ebyo hariho practices ezikubongeraho ka risk k'endwara especially atunore nka men who are having sex with men bo ubwiro bwinji omukisasayize ekyo tari mu lubrication nebetaga kugira lubrication hazo ubwiro bwinji ntihabamo kufutara munonga so noshanga ngo akakoko ka sirimu nkabasa kurabiraho speed kusinga abandi barukora ariya practice so ekyo naco nicumwe because ati tukabatekana no mukiba kweta key population abantu gamba bya sirimu so ekikorwa ekyo nikibanchi yongera kuretera umuntu wakizamu akabuka hango ko kwata akakoko ka sirimu nayo ni sexual encounter kezindi so nichumanyisa ngu tukuremesa kurwara gonorrhea especially of the throat of the mouth kando juka abantu bamwe bar bisexual mbaza mbakazi baza nana umbashije so apart from kufuna HIV no basa kwihamu izindi ndwara z'obushambani nk'ezaburijo oba yabera gonorrhea oba yabera candida nkabishiki okusharinga those toys and things like that izindi ndwara nizikukwata so it is a sex act nk'ebindi ebukubasa kuretwamu izindi ndwara nk'ez'obushambani ezaburijo kakuturro kajikwata so omuntu omwatakaje ati nyokanzo okwata okutariyo ndwara z'obushambani niyo zijwire nigo rero atoko niyo ziri atoko no endwara nayo ziriyo nk'ezindi kureka hata of course omwe omuntu nabasa kugira ati ndiyo okwata konkanyenda kuzara cyo cyo sabo noteko kuzokuronda ki okora zari because same sex kazara noteko kuronda male and female bakakora jointre bakabona kuzara konka ebindi ndwara zindi zone z'obushambani zirgayo so ni acting kezindi acts zone. Alright, ubwo yabari mushaka kutushobora abinde biri kwija bwa nyuma yabantu kubana babasa kubana bejumbero mbikorwa byebitingwa kandi umakora aganda gutwinire ntureba hongo mu mwaka gwa 2021 gwo kwiriro kubana guhwa abanyishenjero babiri sewanyana hamwe na segirinya bakabasa kubana bakwatwa kandi bakumwa ahabwe nshonga za birezitari zimwe na zimwe ezikwatirine ahakushanga ngo bakabana batekwa okubagabe bisire abantu ebintu ebyo kuba bitekateshirweho turebire omuwike wiye babasa kuba nbarekurwa kandi babagambira ngo omukote y'abiri bari babagira ngo babashara miliyoni 20 ezo babiri baza kushashura oburuho eshaheje mbwenu kugira ngo babase kwana bashoza n'ingishiki twakwasa kweta biyo ebyo nero kuciraho reka twase kwana tubireba abanyishenjero ababiraba bakakwatwa omukwezi kwa mwenda omwaka wa 2021 batibwa aha remand bari kushinanizibwa okugira ngo bakabari enyuma yo kwita abantu bakozesa emihoro omucanga ekyamasaka empango erizo mukasheshe aha koti habahijire abantu nyamwinji aba barimo abanyishenjero abanyabuzare ahamwe na n'abanyamukago. Yes. abanyishenjera babikirizwa kwemererwa banyuma yo kubaragira ngo ashashure miliyoni 20 buri yomwe kandi ababemererera bagira ngo buri yomwe ashashure miliyoni 50 ezitari za buriho. Omumayemererera haba harimo Joseph Sewungu Gonzaga owa Karungu West ahamwe na Moses Kasibante owa Birariyo Munyishenjero owa Rubaga North kandi aba bayemerera Alan Sewanyana lero meya wa Masaka Florence na Mayanja ahamwe na Bagonza Thomas ori kansara ahabwa Kawempe Division bayemerera Segirinya.
ekikijaho bwanyuma y'orubaju oruhababi okwiyaho ebyayo bitirweho okugira ngo abanyeshengera aba batemerererwa bari kurebekaho omumisho g'omuramuzi Lawrence Tweyanze ahamwe na Masaka Resident State Attorney Richard Birivumbuka bagambira koti ngu orikurira orubaju oruhababi ayikirize kandi yahereza certificate eyo kwereka ngu tubakuhakanisa ekyo kuhereza abanyeshengero bail abandi bagira ngo ombintu ebyatibwaho no kugira ngo abanyeshengera babe bamazire obwire aha remand kandi nabibaye babatireho byona babyikiriza bagira ngo iki nicyo cyaretera abo rubaju oruhababi okwereza yo certificate eri koreka okubikiriza ngo abanyeshengera bemerererwe ombukwakurizo obwatibwaho ahari aba babiri okugira ngo base kutunga bail no kugira ngo bashabwa ngo buri omwe ashashure $20,000 kandi nguna passports zabo nazo zigume omukoti ngo baza kuruga omwihanga babanze bashabe orusa aba bagaruka baraburwa obutagezaho okuteganisa abarabe nibacondoza omushango ahamwe na nabo abari abajurizi abo rubaju oruhababi abahorereza abarimu Caleb Araka bayakira ekyo kusharamu okwabo rubaju oruhababi okugira ngo abantu aba babase okutunga bail nibagira ngo ebintu byona ebyabire bitirweho bakabishikiriza cyareta kwikiriza okugira ngo batunge bail Araka yashaba court okureba muti yatekaho okushaba sente nyingi aha abanyeshengera aba ari kugira ngo babire bamazire obwire buringwa omuchome yayongera yagira ngo passports z'abantu aba bakazitwara kare omu registrar's office ngo kandi nabo tubakineho buzibu okugira ngo koti ebase okugumana nazo bitu tegirinya namutagwese wanya nabo basibikorwa mu shomesheni z'abanyayuganda buri omwe nicatwirarizire bwanyuma y'emyaka bitugube kutajya umwaka bari omuchome na family yeye eshemerirwe njambo byakire kubera ebyagire kubebire yes segirinya n'umubaka wa parliament ahabwa north Kawempe north then sewanyena no wa Makindye west ababiri yaba n'abekigombe ecyano bakarwe bakwatwa umwaka gw'2020 abiri ahashongwe zo kugira ngo bakandi batekatekwa kuba bari bamwe aha babintu ba hasende ningashi babire ba jumbera umuriyo ko kwita abantu kwabe kwazo mucyange cya Masaka babiri yabakije bakoma bazo muchome cya kitari yabaga baza kigo nyo babiri bari kumara ubwiro ubona kutya uva bakomorire yes konka tugenzere kureba kandi na Olivia na Diana omutambo bire n'ubujanjara amufitanye mwe nemwe ndukureba segirinya nawe coding anagira ati abantu aba tubakampara haza tunore baskini yanje ati nkagembere yeti ababwe number yeti ebintu nkebyo segirinya kaya abuganye kwarize kumukoma yabagira ati nyoye timpu bumanya atukure atwara bondijo segirinya uba kumanisi Mr. Update twinayo na sperendijo emwe abasiramu bagamba aha bana bakuza heru ebitonga ari gutwara abana heru nabajumira na sheku maruse barime najumerera ebitonga ari gutwara abana heru bakatwara abana bakabona no kubakuratiriza reka babutereze then tuje tubiganire abe byo kwerinda omulimbarara akashishikarizo babashero mu kushoberwa bwanyuma y'umutako omwe kwita bataka owitwa yabanamanywa nka black kandi yiturwa aruguto rubwita mbaguta hamwe na high street omulimbara abantu abarebanaga bajang black atwira ari omwe ombashuma abatwire n'abanyangara z'abantu omulimbara tebanza mukola kintu bwekiti nga gwe mulundi ogusose kiba kitegeeza abe amaze banga kwanvu ng'akola ekintu ekyo ng'akidiringana kati abantu nga bakola babasha babantu namnonge emyeto okufayo kakozesa amaani kureba ngu batunga ekyokulya kukira okwejumbira omu kwiba ekiri kurugamu okwitwa ekitararine abasiramu mulimbarara bashaba mukuru w'ihanga kuchondoza narishi kubahumuza ambasada wa Uganda omuri Saudi Arabia abana bareka famiro muri Yesu bazima abantu mzatekeleza na tunda kataka labda msikongana agenda kule ebe mumma nicho ngira chidufu ndituba bali abuni chiro emsana bachide mugiro kuja ayi wallahi mukalla tukaba tunaona
abari musiwa ya msiya kabila yunde ngamutuka ngajana silamu basina omugisha wo kwabona sheku Marse baramu yayahanangiriza abikiriza kurwanira obugabe bw'abishi abarukora omusiza heru nk'abakozi bo mu maka mega yite masani wallahi mubare kusogezi kwata abanyarwanda abaruma azali alikuelewa ziza pressure azali alikuelewa ziza sukari azali alikuelewa ziza silimu neba na bali mawanga baba wewe unaweza kuzisa nimetoka na baba discabiz na mtu anakupali ametimsika ni kama mino gasio kulekelera gasio mtanivu na ndibaka mbazi ya kumtima wallahi na plan ya bali kusika sita chipa kule Chembe kutugambira kulema tuwanira Wale kama tani kukua sawa kundi mwezi kumacha Nenyuka sawa mwendeo kwa chiro Babu sawa pia kwa waka Nimakutia kumbiombeno Nimakama chuno mganda wa yeze ya kutia Amerika Kenya leo kule Nimakutia kama ya zati mganda Kenya leo kule Nokore mayumba mnana mwike yayongera agira ngo abaziyebire kwegendesereza ebitongore ebikutwara abana hera situruma abana abo bacu somete kubasilamu muka tumwana agiye yunga abona embassy dina cyeyamba yuwa excellence ambassador wa Saudi taina makuru mwana kuyanguziza kubabanga babona bako bakukora kikaba cyashiro na bisana Ukapulika muri yao abazati ababusa barabura kapuliza mutwara kwa bana bamwendiko wallahi sina tumulana batu kwa kila kana tusaidize miaka hii mshirika wetu wa Mori miaka 10 ndio maana yansi ndio basi kwa kufikia yake kwa na mwana kwa ngande na sasa ni miaka 10 hivi ndio kwa miaka 10 hivi ndio ndio kweka ite musira subira musira bora wallahi bese tendo kandi magambe nasubira musira bora kulibya leo kumali kwanza mali mtalo kama na kama tukika mapendeze sisi nisipo iko kwa msabiri tukulaje tumani muhizo bila tukusaba esonga biliyo zitunule tunule musonga ya kusia kwa takisa tuna bandame wantu kila kwa kwamba tumaje kiteka ngaburuti kwa ukiteka bado na salamu na kama nade anaye kisia katina خلاص tayitwiza kutamkulika ebi byabaho omwihangwe ahamuzito mukuru omurimbara abitu batahibanje enshongeji eshasa z'abanyeganda munonga ompantu reba ngo abantu bambiha bambatwara abanahera ebyo bitongore ndabana bitagetinga abasilamu buzo tahabwenje bana bashohora ahacishayi cyenyonyi buri omwe aine kubana yakora ki najwara hijab so nchimanye sangu bone batagetinga abasilamu babene bijo mihanga ryabo kongani ntegatega ngo abasilamu nabo bine kurigayo omustongore cyabe cya Uganda Muslim Supreme Council bakareba ba ambassadors abariyo mu nseze za hero abo kuba nabo ntwetegeza ngo nabo mbabari abasilamu automatically babase kushijuma narishiba chondoze ahabwenza abana aba nibabonabona bitu turebe ngo hari abana bagireyo bakagere kibihayo konga percent kureba ngo abana bamwe bazayo babonabona narishibargayo bakubonabona timwe mwe mu kigambo cyo yewe timanya bwenzi abana bingi bagire omahangana abamwe babihamu ebyo munda nk'ensugo nk'ebyo emituma hendera abaferireyo bengi balwarireyo bengi babonabonesibwa namunonga abana bakoroma konka ekinkwenda kumanya abantu aba ahabwenkintu bazayo nubaha bagobera omukugenda kw'abaana aba n'ekitongole ekikubatwara kandi nicyo kikubaho bali ku myanya egi ahabwokuba ninjawe nawe hati kiyizire kureba iyo ninteekateeka ngu obundi nkenteekateeka yanje naye nyenda kugamba nshongeegi ninyenda kugira ngu obundi hagati y'abantu babiri either abarikubatwara ninga ekitongole kikubatwara
harimo bamwe muri yabo abatari kufayo ahubwo government ya Uganda kuza kwimuka kurwana rero umwana uguru kubagira hewe nayine kubanza kurira amakuru garga owekitongoreki ninga garga uwo mwana yamara kugamba ikabona ko yimukiramo kugira ngo amarira guturukurira ntugarira kugira ngo we are shedding tears on behalf of them nturira kugira ngo we are one blood turvamwe as Uganda ninga shika Africa so abana aba norero ngo hariho abantu babira okubuyine obutakwatanisa ningashi obutashoboza yaje bintu nuko ndkwasa kucheta kusanga ekitongole cya kwara umwana narishi omuntu uri kumukozesa tiyabasa kubona akora kiti yabasa kubona amukoresa turi kongerera aho nyenda kumanya abwenshi eminyeto ya hati twizire nchitukura mu kugira ngo tugire mindset ya naremwa zaheru kandi obwenshi n'abantu abakubasa kora ushanga mu Uganda nyencha kare yaba but no shanga umwana yazaheru yakora let's say nk'imyaka 2 yayombekenju yaga Olivia tikomye ngo abana batakuza kubura kuzaheru tumancha byona hari wibura ryemeruma ekindi mawaza kurgaha nubare babanjenge bakuba bafire konka waza kureba umuntu wo kubanza urwarire yo karebo ndijo ferire yo karebo ndijo okargaho kagenda nobo imece kutsindikira umwana azakushanga erikembera yomuka oriyaho tuine cyo kurya tuine cyo kurara ujo tache naza hantu bakanteze cyo kurya n'icyo kunywa karyama abo kuba ekindi cy'ubugira ngo tubaretire gumana bazayo hariho abamwa bakwirwa bachikayo bakazo mikono miro ndenzere kushare kirimo Diana ndenzere kushare kirimi ninyando gende hafu mere kugira ngo akakungu mikarise tabe eshaheze hati arumwana uri kuba ryasitabe ngomuka just because I know umuntu wagira heyo kiyamaze kukikana hata nagumana amusindi cyangwa akasindi yamusindi cyangwa akadata yamara kareba kuyabaryaho yaza korera ngo aguzire kibanja kongati ngwaza dora zazukwase kongati umwana takwasa kumanya ngo wasta mu cyaro ukahinga no wasa gukora kandi abana b'injoga hati emirimo bakoreba heru emirimo myinji yo natero kwenda niba ko bani birucara tinge ya kuno mu Uganda niba bamwe birucara ndakutrede cyuri waza kinga no boina hokinga yes waza inja batine nangwa na hokinga konkama takumu Uganda tugenda gupansa nawe Professor Diana kubonja kubara ikirashungeje hariho no mwana ari kuzayo akakora sente akaza kuja nyenda kuzayo nguritaka nyombeshe kuwagaruka mu Uganda wazaho wari sente zawe ejo wajutomuroni wagaruka zuro no mutata aragiye heru yakuchira so ndekateka ngo abantu bari kwa heru abakuterecheyo have the mindset of having assets not liabilities ejo no kujombeka after some time ushange ngo wajuguza kandi ni washara no mu actually no mtu asigira mu Uganda washanga nakuchira kandi umwaka wa 2018 ashitungore echa national labor echa gender labor and national development bakora endagano ni hangeri ya Saudi Arabia kwikiriza abana bagumana bakoro mahangaga biringira ngo ejo kurega nabajitiro hakiri batebona uko abana bashimirwe gukora taro kugira ngo umwana noza kumukozesa umubiri bakora benje barwarayo ushika umurebero butandu w'abana baferayo nbarirayo bakamasumu so kugira ngo bashimirwe kufitaho okwakuruzo obwabana bashimirwe kuba baruma ejo ketaka hwire nangu tukineho nangu n'umuntu umwe ukiri example y'ikintu cyo cyenyine bamwita Halima na rwo mu Uganda n'umwana w'umuki akabasa kubona agenda mu ihangari ya Saudi Arabia kwanga kwiyamaze kwikayo umuntu wa muture mushija kuza kumukozesa hatabire na mujima kugira ngo akore butambi butari umwe na bumwe kujanjara mu kuteta yemwe nemwe aha internet hatu nore y'ikintu because if you don't have my consent what in the kugira ngo kore nanye kintu then uri muno kore kintu cy'ugwire kandi nyine usaba kwasa gukora ki okwasa kutabarza kwanga government ya Saudi Arabia tende kumanya abuji tarkwasa kuchitera mutoche kamanya ngo nito turi abantu kandi babwenshi kwa kwija kuno batandika gukora ito tibichereza batandika bakora prof nitakataka shona nchitandishiro mu Uganda Uganda has to fight the rights of its people in another country using the representatives in these countries. Ambassadors. Yes, ambassadors. We have a reputation that has no, that doesn't need to be dismantled in this kind of way. Beninde bako akatambuka ambassador wa Uganda mu Saudi Arabia akargeya agira ngo ito chamane kubasa kukora wawasira office linga shwari ndweninga bitagenda kubasa kwa sente zukure tukubasa kwabura no ku
jira obashoka garika nkaha kampani yakutwire obashoka gira mbere bakakuhabura ukundi konka mutuba kwasa kumpasente zo kumugara kweka nyo ochinkubasa kuba ni mpabure minyeto bareke ku teka binji maybe expecting a lot kurgahero kurindurira binji ninga bakareba binji kurgahero nabase no korra mukore yes tuna abantu binja ba developing barebe n'abana binja baferi kandi ikindi tubakwenda kureba role models zabine hihi nabo konka bitu na n'ekindi omunyayuganda wawe wagira heru eje expenditure yaratujana mu gicendeze noza kwija kuno tukurebe nko musama uranira damu da radio damu Diana eshaka kugenda hano tuyine story nangu endije kwatine naho bintu ebyizere ndabuzonyo mbire ntarapasa kuchiteka dega kugira ngo ministry erukwatagana nangu ahabeto ingirizi na share nema erukwasa kurgaika kugira ngo hadi dati ya radio actually ruganisho ngejo twena ntukundo kushaba konvizo beruwazo mujyawo oine chacha rugurwa bakararo fellowship kweli hata nojo tinyowe musisiti kushaba ekitongole ekyandema ningashe kikuvunaanyizibwa up to the west kigiye kyataho amateeka ag'abanyarwanda bashemerewe gukoratira kandi bajyaho amateeka aga ngaza kutandika kwiha kibanza ky'okwezeka okwakana aga niko garimu okunaganaga ebintu garimu ebikuyomba ningashe bakweta sounds but kugira ngu woine kirabu oshemerewe kuba sound proof tikumanya ntoza kuchikora banze bagatuhereze ntuza kweyongerayo. National Environment Act number 5 of 2019 ebibonerezo byona nimwebiri kokushobya obe washishe byobuhangwa obe wa tamizima bumwe mu byobuhangwa obe watahirira obuginga bw'amateme n'ebishara obe watera ebyoma birengera abantu bikabata amatu ibi byona bikahandikwa konka wo kugira ngo abanyayuganda baremerwe okuhurira amateeka kandi omwe kuba kugira ngo bahinde iteka haturaho bwire buringwa twaza kumirinkuza na n'omuntu ogw'omukoti ushanga omukoti hamaramu emyaka 2-3 tuma mukoti amateeka aga gatiroho kumaraho okushisha obuhangwa bwensi nka okunaganaga kasasiro okushisha amaizi n'emifuregye otireho na noise pollution ningashi abakozesa ebikuyomba nka za kirabuzi amakanisa hamwe n'ebindi mbwene ekyo ombyo ebikiri bandize kuteekateekaho omu express penalty oruyombo rw'ebara oruyombo rw'amaramizo ebyo byona nibyo bikuza kutandikiraho omu kwezi kwa kangahi kibanza okwezi kwa kane. So now if you just sit somewhere taking a cup of tea, just a few people, then you come up with laws and which are unrealistic. Really, if you tell me you're going to charge me 1 billion just because of sound pollution, and some of these businesses, even the entire capital and themselves, the businesses, they don't even amount to 1 billion. It's simply, they're simply telling us we should walk out of business, yeah, or we are they are creating room for corruption of these enforcers. Ticket number 1 ebyoruyombo, ticket ya kabiri abokushisha omumizi mabi, ticket ya kana abakasasiro kurya ukajya ngu kastawarire ukajuguta hiwagerota ayiwazuguta okushikaho ompaka omunoza kushanga ebicupa ebivera n'ebindi byona kasasiro nyingi enaganagira ekyo mfiteekateeka ngo ekitukizubu ky'abavugi ba taxi bonka ningashi abashabazi beitotireho n'abantu abaguriza ebintu byabo mu mwanya ogwo. Bamwe abavugi ba taxi omurembo rwambarra bamwe bahagira amateekaga kandi abandi bagira ngushana abashabazi beija barire ahabokuba motoka zabo ninche tubakubasa kutamuho kunaga kasasuro agamateekaga gumere okukuratira abasabaze nibija bineja batandika kurira motoka mwene okubiheza ebyo byona cyenda bije bagume barire overa babo baburekomuka
n'ebintu byabo babigurira ko bigumoko niko konka dustbin nakantu kache munonga tokubasa kugira nka dustbin kache kigumire je motoka ninche kigumire okutamaka kantu ko kutamuka sasero eje motoka ninche munonga bagume barire kasasero bamusigo wabo omuntu naikomo agura umugati atakagwikize muka aguri akwata za soda azimererayo owekitibiri takirabamo akirya owekora kirabamo ati yene ejo nibabana bageta kaboni yo kuside bize barire basama motoka bagende hata ryo rutariho bujaga ubogera ngo kibanza cyo kwakana nizo baryaba ryo kubiha icyo tubahire emyeze yegebiri ngo buri muntu ayegarikemu kandi ko barakutere ticket utakija kwirukanga utina atabantu bambera babi ngwene ebyo ngo no mahisa nyungu ebyo bihwiri inji numbasa kushitwara nkicho kuzana konkaga n'amazima na mnonga abantu abine ebintu abakozese ebintu ebikuyomba kaza club amakanisa n'ebindi nubasa kutwara ikintu ekinkecho kuzana konka ne manager ngo amateka agangaza kutebwa mu nkora kandi abaraga hende nubaza kuvunana SkyTV agenshunga abitunyoye enshongete enshemize munonga konka nintekateka una n'ababoda bile kubateraho kugira ngo nabo bafuna hibarateke bwa dustbin bwabo aba bus batwirende bacukora wagenera mu bus za global noreba ngo bine bwa dustbins on bus zabo nchimanyisa ngo bo bakashitandika karenje basobita bahenda konka bine kuteka unga compost pit samwe a stage za borders nabo kushanga ngo tubanagijura kasasiro nyamateka bwa tanshemize no hata kuba bari yabo bakagatandika kugira ngo gaza kutandika bakagira ngo riteka bakarirabyemo mu 2023 2023 nomanya environment ibasise ninga shobutondo busisike kano bwire bintu babitemire always rwayo mabwa kasasure kuruga omuza factory nebindi turebere abantu abakwingo mbishara numanye je ngutubanuza amasaka ekishara cyona bakacinga ninga mu mcheri nuko kwingo mchara is the government not aware ko noho kuganyirwa mu kintu eki niba investor tinkwamya ingito bakurya mcheri so wena to kurga yamateka bakagira ngo bakabangarabize ko kabaza gato mu nkora nindeba bakabashimira gato mu nkora kandi abo kuhati tugende chamane shika kuza kuyamba ibinji bya siskiri mwazo mu reason mu bitogwa bagambere ngo abantu bakomba batera fine yazinga bashango tine dustbin mu motoka echo shi aba club ngo bashanga aba noise pollution abo ngo fine ni billion hati wanoza hati umuntu naye ya serious le billion kugira ngo umuntu ni billion abo kuba hariho n'abantu abine za libraries yasaba kusharisa byesho bashaka baza kushashura ninyenda hati wagambe cyakira kwa misiki kanise cy'umutayi wanje habo kwa mweni mbambi yamira cyaki mukafire ba he or she is making a confession before God amuna tiwirwa rubwe na ndambwenu eshari stage ni baba sakora sound proof ko kuturiya SkyTV abo total kubasa sound professional zireka kugambiri uri kugira ngo akasente nandaka kungani porambora karambare kasya abone kwisha gukora ki kugira ngo ikintu yacukora kandi kwenda kongerera nshonga yo ya dustbins ninga shine bindi bintu byona compost pits niwe kanye nyonganye nyine tekateke kugira ngo aba boda kabiri no basa kutwara sanitizer zo mbiro ba covid-19 abencho birovu baba bakora za piki ninga shine kintu ati nyo ikintu twabuza mu kintu eki nyo kiri aha kintu cya environment bakatakagire mu bindi orizo rugubire binji bifire binji bisiskire okurgayo bakagira ngo ekintu eki baze kusta umunkora kandi uyiteka barigambire mu 2023 rero mpaho bakaza kurabya mu 2023 Nindangwe kintecho mazima tushikuza kukora bakandoza kugabagiri bakozire wo kanye we nintekateka ekintu cya kasasuro cyo kiziro mbwire ahabo kubona ushanga amakagamwe gatini ho kunaga kasasuro uriya nakwata anago wa neighbor na wakuruza tumwe enzura era etwara mutunga ubona bwa twara ko ndo kwa kandi mami wotakwenda nyore tukuja tinkunda kushaba konganya umuntu nanataho mukanye nakubiyama shuwa tukuja unenyanga kushaba konganya nyenda kubiyama actually chintechi kansere to munjere yo kugira ngo buri muntu nayenda bugabe mbwenu kandi abene nyenda ngo
obugabe muhereze umuntu waryama niwe kandi sabo mpereze buri umwe kwarana yitinga ubugabe you need freedom to worship ningashi oyino bugabe kuramya yanye no bugabe kuraraje so mwe natunza kushanga niyo naranya kandi arabatiro bugabe bwabo wanda kuryama so mwe menya ngwebi batine okubashimira kubandi babikora bitu program yiti yahendera tubebaza mwena abatwegeta uko gutwatandika mpaka itwahendera program yiti neza gumanage ndo misho burwa mukaga program yiti nza kubantu hajana ningashi ntugonjora zimwe aha nshonga ningashi mbozi ezizire yo muyiga natsigarandana hamwe n'abatahi banje webere mnonga umurego wa Sky TV okubano yekumiraho ahira karya abantu kandi ko nira karya abantu natandukana n'inchi kugambira na hendera n'inchi kugambira gumoye kumireho yabere weekly news roundup hamwe na Mark Craft na batahi banje binabanyine kandi gumoye kumireho takwata extension kaburi moto gumoka tiraho nangunye ko nasho gumobeto basiye hihi kugira ngo bendo base kubana babire bintu nkebi bitu omurego ito munjo wa Sky TV no WhatsApp tushanga social media platforms zitu Sky TV UG official narishi Amakarista Road hihi na Kawatene Primary School na nina nimheza Olivia Kamsime reka tubendeze ukubaje SkyTV irakari abantu orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kurimu contribution mpango narishikurimu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebibariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program ejiraka riyo mukazi orabe naji kwisi aho ninye Adera